Qara sasib ketdi mana. Qarachi mana. Qara. Qarachi. Sasib ketdi. Биздин жанагы Юго-Востогу паркыбыз ушул жерге чейин келет да. Мо тапчан, тетиги тапчандар полный алгыла. Кечинде мен келип текшерем. Мына эски ЗИЛ, ГАЗ-52, 53 эски тракторлордун баардыгын даярда. Сонбой калмаш, түшүндүңүзбү? Ошол жердеги канча жылдан бери иштеп аткан кишилерге баарын бериш керек. Макулбу? Мен карабасам ким карайт? Силер карабасаң, мэрия карабаса ким карайт? Эч ким карабайт мунучу. Мына могулар да жаңы экен, Я. Так, Авушка, тиги ой деп жеңем айтасыз. Ой жанымды. Сонунбек жардам берип койчу, брат деп атат сеничи. Карачы, мына кара, мына кара. Ушул кантип суу агат эми бул? Карабол деген тетип хоту отурат форма кийип алып. Ошону карабол дейт. Бул жөн эле житель экен. Кара канча деген территория кор болуп жатат. Могу карасаң бүт казан, очок, мына кара. Кечинде эле курма кылып жептир. Могу жерде эми иш кыймылдады. Эми иш кыймылдады. Уже убакытта болуп калды. Азыр бир слой калды мында. Кудай кааласа биз 20 августка сүйлөшкөнбүз. Бүгүн канчасы? 14 август бүгүн. 6 күн убакыт бар. 6 күндө бүтүрүшүбүз керек. Таптаза кылып бүтүрүп, жуулуп, тазалап, арчып, ана моунду тездетиш керек. Мончу агайдычы. Атайын ушул жерди көрүп келдим да. Асылбек Жээнбековдуку, бул бузулуп атат. Мынакей, сонбой калмады. Көрдүңүзбү мына ак бураны? Мына ак бура. Жарык байш, мына ак бура. Карасаңыз, ушул кишилер жөн эле өзү билип эле бошотуп бербейби дейм. Парк болот десе, президент болгон кишилер, спикер болгон кишилер, президент болгон киши, спикер болгон киши, наоборот, оштун жараны жөн эле бошотуп бербейби дейм да. Ну карабай деле коюп турбун, Я. Мына бул жагы дагы парк болуш керек эле. Нар жака вот биздин жанагы Юго-Востогу паркыбыз ушул жерге чейин келет да. Ушул жерге чейин келет. Водоканалга чейин барат. 20-сына чейин бүтүрсүн айтыңыз, түшүндүңүзбү? Студенттер келсе каякта басат? Сизге өткөндө айткан болчумун, бүтүрсүн батыраак депчи. Мына карачы, сплош бардак мына. Ректор ким агайыбыз? Сулуев. Я. Бекмырза. Чакырчы агайды бүгүн агачы. Чалчы тезирээк келсинчи, азыр эле келсинчи, сүйлөшөлү. Ал уктап атса керек агай. Же турду дейсиңби? Чакырчы. Мына эски ЗИЛ, ГАЗ-52, 53 эски тракторлордун баардыгын даярда. Сонбой калмаш, түшүндүңүзбү? Ошол жердеги канча жылдан бери иштеп аткан кишилерге баарын бериш керек. Макулбу? Комиссиянын негизинде. Кара дагы эле техника алып келип бойдон жүрөсүн. Бул эртеңден баштап көрбөйүн, түшүндүңбү? Эски техника көрбөйүн эртеңден баштап, баары жаңы техникалар чыксын. Муну алып кой. Так, 20-сына чейин бул жер полностью асфальт, тротуар полный бүтүш керек. Эмне кантип ыйлайт, тротуар тосуп калса, кантип ыйлайт, айтсаң? Немесе 2 жол алган элек да. Үчүнө ыйлап атат. Жо, ыйласа жер бергиле да, жер бергиле. Десек да ыйлап. Ыйласа ничего страшного, кантип ыйлайт эми, жолдун ортосуна туруп алса. Карасаң, баардыгы алынды. Бүгүн баштайбыз. Мул көр айтпайсыңар, муну алынып атат баардыгы. Мына ак бура. Мына бардак, карачы, мага карасаң. Полный антисанитария. Карачы. Шуну тезирээк эметсек оңдойт болчу, кара. Мейли. Давайте, отлично, жаздыр. Так, бузулуп баштады, да? Тездетиш керек да. Тез. Могу Юго-Востоктогу эң начар объекттердин бири болчу. Ушул жердечи эң начар
ең көркөмсүз жүдөп какап жетим баладай болуп турган здание болчу э юго востокто. Мына кара кандай сонун болуп калды. Мына бардык жетекчиден зависит этет да. Мына ичтеринен бери мына кара могу терезелер бардыгы жыгач 60-жылы жыгачтар болчу. Көрдүңбү? Пластик койду, татына калып оңдоп, кооздоп койду. Эми могул жерди эме кылсы, сквер кылсы, макулбу? Бактар тигип, татына кылып. Мына ак бурабыз. Карачы. Карачы ак бураны. Тез бас. Карама ак бураны. Жанагы кафе мо да, суши. Канча эме архитектор? Мынага чейин 50 50 метр. 50 метр. Водохранный зона 50 метр болуш керек. Кадамдач канча экен? Канча? 7 метр экен. Көрдүңүзбү? Архитектор. Мыйзамдыбы, мыйзамсызбы? Я. Ошо түшүндүрүп айтпайсыңар. Түшүндүктөрүн жүргүзүп карачы мына. Мына кара полный антисанитария. Карачы мына ак бураны. Муну кара полный бардак, көрдүңбү? Этегине чейин бардак. Олар срочно тазалагыла бүгүн. Полный антисанитария, кара. Мына карачы. Марат, карасаң. Полный антисанитария. О талдарда bir sıra формовка кылып ачып. Карама оларды. Кара. Оларды алгыла бүгүн түп, түшүнүңөрбү? Так, о бактарды алып, тапчандарын бүт барын алып тазалагыла бүгүн, макулбу? Мо тапчандарды алгыла бүгүн. Замирбек Башевич. Мо тапчандар полный алып тазалагыла. Түшүнүңөр, таптаза кылгыла. Мо бактарды bir sıra формовка кылгыла. Түшүнүңөрбү? Эч нерсе калбасын. Мо тапчан, тетиги тапчандар полный алгыла. Кечинде мен келип текшерем. Мына бактарга бөрөнө тийбегиле, түшүнүңөрбү? Мыналарды майда, мына майда чүйдөн алгыла, сеткаларды, эмелердин майдаларын алгыла. Чоңдорго бир да бакка тийбегиле. Мына карачы. Ак бура ыйлап атат, кара. Карачы, ак бура ыйлап атат де могун кара. Сөнбөк Алматович. Ыйлап атат ак бура, карасаң. Ушу тазалап койбойсуңбу? Сенин ишиңби? Жок, ушу сенин ишиңде тазалык, зелен хоз караш керекпи? Я. Сиздин службабы? Же строительдик караш керекпи? бузуп берсем тазалап коебуз. Жок, бузулуп турбайбы мына, турбай. Тазалабайсыз, бул зачем мына? Бул жана эски мебелден ыргыткан да буларчы. Карачы мына. Мына кара мына. Кайыр мына. Кара сасып кетти мына, карачы мына. Кара. Мына кара. Мына. Карачы. Сасып кетти. Оларды кара. Ошо тазалатып койсоңуз болот да сиз. Мына буягы ак бура, кара 1 метр ак бура. Кара мына. Бычакта өбө турганда караса, бычакта өбө берсеңиз. Тепло могу? Так, теплону айт, келди тепло? Так, тепло келсе бул жагында мону алсын. Алсын, бошотсун монучу. Я. Ооба, ассын могул жер, түшүндүңүзбү? Мооларды алынсын, могул ачып тетир, зданияга чейин полный алсын. Келип калабы азыр? Аштырчы. Караңдар, сууну боюнда да дейм, как айтат да, уят эмеспи? Уят деген болуш керек да кичинечи. Так, биз бул эме менен сүйлөштүк. Ирлан. Бул сүйлөштүк, азыр 20-сына чейин тойлору бар. Ылы жагын бошотуп бүттү. Бошотуп коюптур, э? Всё. 20-сынан баштап бузуп баштайт. Всё, хорошо. Бул всё.
Құдай қаласа, молар бардығы ашылсын. Моларча. Молар бүт алынып açılғаннан кейін, тетігі гараждар açылғаннан кейін вообще шикарно болып қалады. Вообще шикарно болып, бақтан башта жаңағы Юго-Востоктан емеге чейін до водоканала алып келеді, вообще шикарный парк болады. Ол жер спальный район болды, ма көресің, ол үйлердің балары 10 есе өседі. Олардың үйлердің балары 10 есе өседі, мен айты дейсің. Az şeyde getirdi 25-30 bin dolar bulsa, adına komuna 2 komnatlı 50-60 bin dolar bulur. Oy. Ah bura. Ah bura. Ah bura. Ah bura. Ya. Kara layka eme. Layka deyim. Lay. Ya. Taza mı isteyeyim su kara? Ah. Bет қолыңары жусаңар соның болады. Атаны қоқуя я, қайран ғана ақпұрам. Қайран ғана ақпұрам. Ешкімге керек жоқ екен да. Никому не нужен екен да, никому. Бұл кімдің жұмысы өзі еме? Сомбек Алматович. Мэрдің жұмысы да, менің жұмысым да тұра бұл. Мен қарашым керек пе? Кім қараш керек? Мен қарашым керек пе? Мэрия. Как хозяин города мен қарашым керек. Мен қарасам кім қарайды? Сіздер қарасаң, мэрия қараса кім қарайды? Ешкім қарабайды, мұны үші. Мұна көресің. Дағы бір, егер шындай ақпалда жатса, 20-30 жылда еш нәрсе қалбайды. Вообще еш нәрсе қалбайды. Габион дейді, габион. Габионды сеткамен тошып керек та, бұл бияқы жебей тұрған қылып. Мақұлдашқылы. Егер ондай мо жекмен кетшіде болса, анда бұл жерде толтырайлығы бақ қылып салайлы. Скорее всего, чу... Проект, мұна қара. Мұна көрдіңіз бі, мұна жердағы нарушение болғанда. Мұна көрдіңіз бі, тет яқта нарушение болған мұна ке. Ушу жерде bir sıra қарап тұрып. Азыр, егер бұны алса, тетіге емей кетпей қалады да. Қайсы бұл қайырмауы, жемеуі? Қайсы канал? Жекелік канал. Жекелік канал. Мына қарашы. Қара. Тетіледі қарашы. Соңға қалмaz, қара. Значит, біз мұнда қысақ болады екен. Қара. Теті тұмшықтан баштап, тұмшықтан. Мол су, сұрауына шүріз бол жерде тұрады. Көрдің бі? Мұның керегі жоқ екен. Көрдің бі? Мұнаны тұмшықтан баштап, ұшы жер тегізде мол жерге шейін алып келсек болады екен. Көрдің бі мұна екен? Тұмшық тұрады ба? Бұрылған жерде. Мұндай болып тұрады ба? Мұны тұмшық болып. Осы жерден баштап, түйіз алып келтіріп, мұны жерді көтеріп, засыпқа қылып, бақ қылып алып кетсек болады. Бұл жердің керегі де жоқ екен. Көрдің су, мына шүріз мол жерде тұрады. Я, саламатсыз, қандай саға жақсы ба? Денсаулықтарыңыз жақсы ба? Іштер қандай? Ертемен рейдке шықпайсыз біз менен. Я, үй-бүле қандай? Денсаулығыңыз жақсы. Қанша студент қабыл алдыңыз? 2,5 мың. Қаншасы бюджет, қаншасы контракт? Бюджетті 200-ге жақты. Бюджет 200. Ошо бюджетке қайсы емелеріне қарайсыздар, критериясына? Бізде негізінен педагогический болғандықтан биылғы жылы 130 балл қылып қойды. Балына қарайсың. Так, бір, екіншіше. Екіншісі болды, уже 130, анан өзі бала әдістігін қандай еді. Сені бізге көз қарады. Жетім, жесір, қолында жоқ үй біле болса. Егерде жетім, тоғылы жетім болғанса, алардың балы түшіріліп, ошоға жеткені бері береді. Қанша ошондай жақыр үй біледен қанша қабыл алдыңыз? Жақыр үй білелер азырынша
аларыбыз айткан жок. Келгенден кийин анан биз алабыз дейбиз. Жарым Мына неме нуламды айтыңызчы, ооба, ошону мага тактап бериңизчи. Канча биз колунда жок үй-бүлөгө жардам бердик. Тактап бериңиз агай. Бүгүн 14 август агай. Дагы 2 аптадан кийин окуу эмес башталат процесси. Сиздики дагы эле бардак болуп турат да. Качан бүтөсүз? Кудай кааласа темирден кечип. Кудайым каалап элетет агай. Каалаган үчүн болуп атат да. Сиз каалап айтасыз. Агай качан бүтөт дейм? Качан бүтөсүз? Аракет кылабыз агай. Жок, качан агай? Кудай кааласа Кудайым каалап атат агай. Кудайым каалаган үчүн берген үчүн берип атат. Качан? Сен өткөндө башталганда эме болуп калды да, эме баскала деп калды. 20-сында аба ачылыш кылабыз, болобу? 20 августта. Мусталар менен сүйлөшүп көрөм, аларга. Лазакжан, 25 августта. Меники объем абдан чоң экен. Объем кичинекей эле сиздики агай. Ал кем 300 метр. кемпир шаптоолу же данагын ыргызча бүтөсүз аны. Түшүндүңүз а? 25-inde ачылыш кылабыз. Болду агай, сүйлөштүк. 25-inde ачылыш кылабыз. Мен келем агай сизге. Мен келем сизге агай. Макулбу? Так, о. Мына акбура. Мына акбура. О артынан чей тоскон экен да? Тиякта Шүлүс турбайбы? Ошонун бер жагы жекелик, мына жагы акбура болуп кетет, а? Мооларда формовка кылганда тийбеш керек, сөнбөй калмачы. Вообще бир да түп бакка тийбегиле, макулбу? Нурсултан, бутулкаңды ал. Мына көрдүңбү? Мына акбуранын эни моундай болсо болот өзү үчүн негизи. Наркы жерде жана кошобуз дедик го. Мына карачы. Кандай сонун болуп ачылып калды. Мына ушундай болсо болот дейни. Жанагы жерге туурабы? Өтө эле чоң. Көрдүң, ошон как раз бияка жерге, паркка жер кылышыбыз керек да. Архитектор түшүндүңүз да? Жанагы жерди мына эни ушундай болсо болот, ширинасычы. Жанагы жерди эметип туруп, карап, жана Топшуктан баштап көрбөдүкпү? Ушу Шүлүзгө чейин. Кошсок болот. Как раз ана жака паркка жер чыгып калат. Макулбу? Так, абушка, тиги ой деп жеңем айтасыз. Ой жаным деп. Ремонт кылып турсуз го? Аябай кооз болуп тур. Сонун болуп тур. Ошол жерди, ошол жердин арт жагында парктын жери бар экен. Эменин, беректинчи алыңыз. Түшүндүңүзбү? Тинеке, сөрү, пөр, эч нерсе кой, почти таптаза кылып коюңуз, макулбу? Бул жер полностью парк болот. Ким кадырына баркына жетиш керек да. Эгерчи ушуну азыр бактап, азыр сыйлай албасакчы, аба. Эртең Кудай бизди өзү наказать этип коет. Сулар баары куруп, засушие болуп, ит болобуз. Азыр карап калышыбыз керек. Аба, мен бир нерсени айтам да. Мына дарыяны, бакты жаш баладай асыреттеп карабасачы, бул ыйлайт. Азыр мен балдарга айтып келдим. Тим эле мусулар чачылып жатат жээгиндечи. Жээктери туалет. Мына көрдүңүзбү, мына бардыгы водоохранный зона. Эме келдиби? Подхоз. Мына биздин парк. Мына. Карачы. Я, малкана болуп жатат. Так, моуларды аласыңар, түшүнүңөрбү? Мына көрдүңүзбү мына? Полный бир кишилик ушулчу. Паркка түшкенге 5 үй. 5 үй бар, а? Мына жагына чейин. Ачыкпы? Булар бардыгы эми каналдын боюнда отурушат. Нар жагы акбура. Акбура. Бул жагы жеке. Ооба. Мына көрдүңүзбү мына? Полный ачкыла. Заурек Башевич. Мына полностью мына ачкыла, түшүндүңүзбү? Мына водоохранный зона көрдүңүзбү? Бүт эки жагын тең тээп үйгө чейин алгыла, анан көрөбүз. Макулбу? Үйлөрдү да көчүрөбүз, 5 үйдү көчүрөбүз. Алар макул эле болуп калган. Көрдүңбү? Тетик, түнүктерди көрдүңбү? Түнүктердин баарын алгыла.
Мынакей карачы, кайран гана Акбуран айы. Жүрөң ыйлайт да карама Акбуран. Никому не нужно, ешкімге керегі жоқ. Барат, мына Акбураны қарасаң. Қарашы, қайран ғана Акбуран. Ешкімге керегі жоқ екен Акбуран. Мына Акбура, қарашы. Мына Акбура, қара. Açış керек екен бұл жақтыч. Açış керек екен дейін. Мына қара, мақсауды. Қайран ғана Акбурам. İyile atat Karaç. Kara iyile atat Kara jardan bek sonun bek dep. Kara sonun bek jardan berip koyçu brat da ota senin için. Karaç. Kara turistsa mayka sasutat Karaç sasu ужасно. İyile atat jardan ber dep. Ушул жерде полный кооперативный гараждар бар болчу да. Полный азыр тазалап көрдүңбү мына жекелик канал, мына Акбура, полный парк кетет бул жактан. Проекти эмет да акыл. Бул жерде ичи тегиздештин кереги жок. Жердин рельеф менен кетиш керек. Түшүндүңүзбү? Рельеф кандай болсо, мына подпора стороны куябыз, бул жерде как эс калсын, перерасходовать кереги жок. Мусорду алабыз эмелерин. Рельеф өз менен кетсе, вообще сатынакай суу көрүнөт. Азыр муну толтуруп көтөрсөң миллион расход өйдөт. Анан толтургандан кийин бактар жок болуп кетет. Көрдүңбү? Почти 2 метр көтөрүш керек болуп калат. Кереги жок. Подпорысына куябыз. Жер кандай болсо, по рельефу кетебиз. Макулбу? Алгыла, молларды бузуп алгыла, макулбу? Бузуп алып чыгып кетсин. Техникаларын алып чыгып кетсин. Ар жагында турбайбы эмелер? Навестери. Жарак Башевич. Өзүңүз туруңуз могу жерде, түшүндүңүзбү? Могу эски машиналардын баарын алып чыгып бошотсун. Мону жанагы бардак монун аркасы да. Шунун аркасы. Көрдүңүзбү? Я. Все көчүрсүн да, көчсүн да. Карап, эски машиналарды бүт карап туруп баарын алып чыгып тазалагыла бүгүн. Кечке чейин таптаза болсун, макулбу? Карачы, сонун болуп калды. Кандай эме болчу. Тетиги Нурлан Акимжанович, тетиги здание, тетиги Ошкунун зданиясы. Алар менен сүйлөшкөнбүз. Көчүрүп чыгып кетиш керек, түшүндүңүзбү? Эми агай билет. О здание боюнча мен министр менен сүйлөштүм. Медер Асанович мененчи Машиев менен сүйлөштүм. Ал киши каршылыгым жок дейт. Каршылыгым жок. Бир жерден здание куруп берсеңер мен бошотуп чыгып кетем дейт. Жер карагылачы. Эме Мирлан. Ушул эмеге карап туруп проектисин түзүп канча соттук экен. Эме Азамат Каныбекович. Бул киши айтып атат, мен каршылыгым жок, бошотуп берейин. Только бир жерден эме кылып бергиле деп атат. Мен өзүмчө ойлоп атам. Тетиги эмеге курсакчы, мына Ошкунун стоянкасы барбы, бер жакта жанагы. Ошол бир жака үйлөрүнө курсак болот да. Ошол жерде карагыла. Как раз Зеленхол жаныбызда находится. Ооба, как раз буларга эменин бою керек. Макулбу? Бул жер парковкасы болду, да? Бул жер парковка, тетяк эме, стадион. Перилалар бүттү. Ошол жер немеге жанагы астына брусчатка төшөлүш керек. Өткөндө мен сизге айткам, а? Мынаны көрдүңбү мына? Мына кара. Мына монтип келип, мына суунун жээгинде, мына Любоват сет турасында карачы мону. Жекелик канал деп. Тетигилерди алсак, нар жакта Акбура. Көрдүңүзбү? Мен ушундай деген болчумун да, мына кара. Могул жакта зеленый зона кылып коебуз. Карачы кандай жерге суунун шырылдаганын угуп турасын, дем аласын. Жекелик канал, Акбура, Уван, 3 каналдын боюнда. Парктын 2 ай мурда акыбалын көрсөңөр ыйлайт болчуңар. Кандай сонун парк болуп калды. Ушул парк эмичи до конца кетет. Тиги водоканалдын эмеси бар го, жана насосный станциясы. 6-чы насос станцияга чейин ушинтип барат. Акбураны бойлоп, азыр мондан чыкканда кооперативный гараж, сизге чейин барат да, сизге чейин эмес, талантка чейин барат. Ошол жерге чейин мына парк барат ушу бойдон. Деп ушуну тартып жөнөткүлө элгечи, элге көбүрөөк чыксын. Мен аны
тиги Келдибековдики, тиги Чоюновдуку, Жээнбековдики, тиги Райымдики, Аманбаевдики мен өзүм алалайын деген жерим жок. Мага кереги жок. 100 лет мага кереги жок. Ошонун баарын монун татына кайрып элге жасап берип коюлду деп атам. Канча жылдан бери басып жатат, же өздөрүнө жок, же элге жок. Не жаман иш кылып атабызбы? Мына карасаңарбы, кандай кооз парк түштү. Ушундай паркта дедага чейин курабыз. Мына жердеги жанагы хрущевка үйлөрдүн баасы 10 эсе өсөт. 10 эсе өсөт. Спальный район болот. Кара мына Увам канал. Мына карачы. Көп чыгып атам. Карачы, кандай сон, кандай кооз, кара. Что-то мы плохого делаем. Эл үчүн болуп атат, эл үчүн. Я. Ушул жерлерде эмеге балага айтчы, мына проектке киргизип койсун, тосмо кылып койгула. Эме? Ооба. Танек Башуч. Тосмо кылып, могу жер кирсе формовка кылып койлу, уят. Ана мону эме кем, Орунбек. Могу заборун алдыр, болду, хватит. Алдыр тазаласын. Алдыдагы 10 жыл жатат. Булчу таптаза кылып, алдын благоустройство кылсын. Ана эптеп эметет. Почти бүтүп калды. Кара мен билгенден 1-3 жылдан бери жатат. Бүгүн алдырып тазалап, алдарын порядок наводить этсин. Оларын бар формовка кылалы, тазалайлык. Ой деп жеңем айтасыз. Эмне болду? Почему бардак? Заборларды алдык да, евро забор кылабыз, территорияны аныктайбыз, нар жагында сноскала турган жерлери бар. Давайте, да, тездештириңиз, аба, тездештириңиз. Бүт атам. Ооба. Буга жерде нелер бар, бага күн, бар. Ачыңчы. Ремонт жасап атасызбы? Молодец, молодец. Азаматсыз. Азаматсыз жасаңыз. Бат-баттан кыймылдаңыз. Уже зима на носу. Жок, мыналар насос наоборот эле картон бүтүп койдум. Булар жаңы койдуңузбу? Молодец. 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 Олар да жаңы экен, а? Я. Кайф тагырам. Жаңы коюптур. Мына жаңы задвижкалар забор норматор. Красканы пияз болуп кеткен экен. Ооба. Молодец. Могу иштеринде бир сыра эметтейсиздер. Бир Полностью капремонт кылып. ичин бир сыра ремонт кылып койбоп турсуздар мону. Эми жабасызбы? Алар пленка менен жабабыз. Макулуңуз. Сен кимсиң? Я. Охранниксиңби? Ушул жерде оңдогула. İçinde tuvalet varken buzu taşladım eşikle çıkarıp. Сен оларды ичтеринде ремонт жасаган, түшүндүңүзбү? Ооба, 25 август күнү абам келип котельни ачып берем мен. Юстиция башкармалыгы дейт. Бул эмне жеке менчикпи? Жеке менчик берем. Бул мектептин территориясы болгончо. Так, Айзада. Так, Айзада. Моғанда қызым, мен тақтағыла мектептің территориясы болған дейді. Мектептің территориясы болған дейді, аз арчағынан келіп көрелі, мектепқа өткөр беріш керек бұл. Кімден емес, кадастр тақта беріңіздер, мақұл бұл? Қанша аян деме болған? Адан юстиция мне арендада булар. Тиги ремонтта. Ал кичпин негизинен ремонт болду. Ошол жак бияк арендага берген да, алып берген. Ошо компания. Жок, анда ушу аренда канча төлөйт дейсиңер, юстиция? Юстиция төлөйт, ошол компания төлөйт, ошол жерде дом куруп атат. Канча төлөйт приблизительно? 200дөн жогору. 200дөн жогору? Ушу юстиция кара суга отуруп турса болбойбу? Өзгөнгө барып отуруп турса болбойбу? Арабанга барып отуруп турса болбойбу? Ноокатка барып отуруп турса болбойбу? Обязательно шаардын ичинде отуруш керекпи? Шаардын ичинде эмне кылып, ушунча бери дегенде бир $5000 турса керек арендасы. $5000. Азыр 2 комнат, 3 комнат үйлөр 35.000-40.000 сом болуп атат. Туурабы? Bir komnat даже 30. Я. Bir komnat даже 30 var odur. Bir комнат 30. Так, ошондо могу бир 20 комнаттын эмеси чыгабы? Жок. Чыгат. 20 болсо 600.000 экен да. 600.000 он платит. И ушул 600.000-ди жетим жесирге берсе болот да. Обязательно шаардын ичинде отуруш керекпи? Бар көч барып, Кара Суу районуна барып отур. Толтурат, толгондого здание отурат. Бар өзгөнгө барып отур. Өзгөн жакын болсо Арабанга бар. Арабан неме болсо ноокатка барып отуруп туруп убактылуу. Бүт күчөктүү зданияң. Туурабы?
Лотокты қойып, мыналардың барын сөйлешкілі. Bir, оларды алғылама магазиндечі. Магазинде алып тұрып, арқа жылдырауыз, тротуар, и плюс лотокты жылдыш керек. Шының өрбі? Оны алғыла магазинде. Жеке меншік бекен документтерін тақтағыла. Я, жеке меншік болса документ тақтағыла, компенсация либо жер береміз. Мақұл бұл? Мына қарачы, теті суырғы чейін алыш керек. Бұл жеке меншік болса керек. Азамат Қаныш, мына өзі ескізді суыр, көрдіңіз бі мына? Мына көрініле тұрбай ескі суыр, мына. Мына ескі суыр. Мына ескі суыр. Мына көрдіңіз бі мына? Бұл ешқандай бұл жеке меншік емес бұл. Қандай жеке меншік жолдың ақысында отырады бұл. Ешқандай жеке меншік емес бұл. Көрдіңіз жолды? Узкий, как раз генпланда жол болса, жолын емес те кіріп кетеді, ақысына кіріп кетеді. Автомойка тоже мектеп территориясында. Бүгін сусын светін өшіргілі. Ақыл бұл? Оларда бұл мектеп территориясында отырады екен да? Bütün bunday bardak eme. Bulan akım canım. Bütün bardak kara. Ya. Биыл ремонтқа берілді. Жоқ, бұл еш өздері де қылып қойса болады мұны. Қарашы, ма байқұштық решеткаларын қарашы. Оларын қара тазалап емітпей. Қарабай директор екен бұл жерде. Тазалпас. Жоқ, кім директор? Еш ол Гүлмира іштебейді көрдің ба? Ноль. Еш іштеме іштебейді Гүлмира. Қайран ғана жер. Қайран ғана жер. Мына ке. Мына Дөлет ава. Дөлет. Қарашы мына, қанша деген жер жатыр, қарашы. Мына ке, жер жоқ дейсіңер. Қара, мына жер. Умайыз. Мына жер ава. Мына қарасаңыз, жер жоқ дейсіңер, қара, мына притон болып жатады. Мына жерді қарасаңыз, мені қарап не қыласыз? Авторитетін өтпейді. Енсі бар екен. Мынамжан дейсі жүрміз. Я, эме, кадастр. Тақта беріңізші ол жерде. Архитектор. Шүніңіз, а? Так. Эме, меншік. Эме, кім? Атын кім әлі? Мирлан. Ешқандай жеке меншік болмаш керек. Ешқандай, бұл мектептің жері. Ешқандай жеке меншік болмаш керек. Нүчі мектептің жерін алышады. 100% көрдің бі? Мектепте тұрсыз. Я. Қырқылып беріліп кеткен. Қырқылып беріліп кеткен. Так, мұны тақтайсыңар, срочно бошотсын. Прям срочно. Еме, Сәмірекбай, жазсаң сен. Жазып, бүгін бошотсын. Түшіндіңіз бі? Бүгін бошотып, мектептің территориясын қайтарып берсін. Айзада, түшіндің бі қызым? Мұны бошотсын, мектептің территориясын қайтарып берсін. Ешқандай ақысы жоқ бұлардың. Мұнда ақысы жоқ, мұнда ақысы жоқ. Бұл соцобъект болса, қандай бұны мектептің территориясы беріліп кетеді? Мен оша айтып отпайым, бошта кімден билік болса, кімден ақшасы болса, кімден таныш тамыры көп болса, кімден туғандары президент болса, болды оша басы олады. Ұят емес пе? Қанды как етеді? Мектептің территориясына бөліп алған. Бір ұят деген бош керек де балдар, өтті чоң екен территория. Жаңа Абакиров Төревтің келгенде сөйтіп шығады. Бұл жақта кім жашайды? Не үшін жашайды? Жашавашыңыз керек те, сен не жашайды? Жоқ. Ешқандай жашасыға ақыңыз жоқ. Қандай жашайсыз? Бұл совсем елі мектеп үшін жашайды кестер сіз. Қандай бұл? Еме, Нұрзан Акимжанович. Акимжанович. Қарқарсаң тандырын құрып алып тұр. Ұят емес пе? Бүгін көшірген, түсіндің мұ? Тап-таза қылсын территориясын. Қарауыл деген, тияқта қарауыл қотты отырады қарауыл деген. Қарауыл деген бұяқта жашайды білі. Қарауыл деген тетіп қотты отырады форма киіп алып. Ошоны қарауыл дейді. Бұл жөнле житель екен. Қара қанша деген территория қор болып жатады. Бұған қарасаң, бұл қазан, очоқ, мұна қара кечінділер қуырма қылып жептір. Тазалағыла бүгін полностью мектепті. Шақыр директорын. Горановын шақыр тез. Быстро пригласи. Горано и директорын шақыр. Бессовестная. Алмалар бар, алыңыз. Бүгін полный көшіп чөп кетіңіз. Керегі жоқ бұл жерде. Мектеп төртөріне жатып алып тұрсыз.
Карачы канча деген территория жатат. Башка срочно директор коюш керек бул жергечи. Я. Душ, ооба карасаң мына. Я. Мына душ кара мына. Уят эмеспи? Бул балдар көргөн балдар эмне дейт мына. Кайран мектеп. Карачы полный бардакта карачы. Эмне кылып жүрөт эми билбейм да карасаң. Нурлан эмне үчүн ушул тазалабайсың карасаң? Я. Ушул тазалаш керек экен, көрдүңбү мына? Мечит ушул жерде аттык да. Я. Ой, жеке менчик ооба. Жеке менчик болгондо кантип ал жеке менчик? Текшергилечи документтерин. Ооба. 15 соток экен. Жеке менчик 2004-жылы Курсан менен эме алган экен. 15 ашыга соток экен. Ошол жерге кайтып Есін тапқыла, моларын алсын, ыдақыларын соны тазаласын, түшініңізбі? Ал мына жақ алып қойсын, кішіне порядок навод етсін. Емесе керегі жоқ болса көріп берсін бізге. Алып қойып жатау, қарасаң бүт бардак, мына қарачы. Керек болса іштетсін, керек болса көріп берсін де. Эмне деген эме бұл? Қандай бұл мектептің ішінде жашап алып тұр ғой? Жоқ, караул деген тетип входта отурат. Ошону караул дейт. Входта отуруп, форма кийип отурат. Ошону караул дейт. Бул караул эмес, бул житель го, карабайсызбы? Караң. Берип басыңыз. Бул караул эмес да бул. Караул бул ушул. Жаша бул кагета караул. Мына карасаңыз, казан, табак, очок, тандыр, биякта болсо целый хозяйство го, мына карасаңыз. Срочно бүгін көшеге тазалагылат, түшүндүңүзбү? Срочно прямо. Тетиги зданияны. Ал здания биздики эмеспи? Жок, сиздики эмес, мектептин баласында болгондо. Сиз канча? Сиз канча жыл болуп келгениңизге? Мен эми азыр 10 жыл кетти. 10 жыл? Сиз завод болуп иштедим да. Моолордун карасаңыз, талкаланып жаткан. Боон караң мына. Жеке, караң. Мо чирип бүтүп турган, мо жолуп да кара. Мо карачы. Мына кара. Мына кара. Ушул кантип суу агат эми бул жерде? Суу акпайт да бул, карасаңыз. Ошону алмаштырып алып келе. Азыр мына немесин ремонттарын жасап, эми неме кылып атышат. Так, Нурлан акажан, караңыз. Эжекенин эмесин карагыла. Эжек иштей албайт мына. Срочно прокуратурага жазгыла үстүн, арыздычы. Караң, уялбайсызбы эжеке, мону карасаңыз, бүт. О, қараң мына, 50-ші жылқы екен. Қанды уялбай айтасыз шуны, қарасаңыз. Бұл 50-ші жылқы еме, қарасаңыз. Уялбайсыз шуны решеткаларды қойғандан. Мына қарачы. Мына қарасыз, мына қарасаңыз. Бұл еш десе бұл керегедіре жоқ. Бұл жөн еле базардан бір 1000 сомға сетка алып тұру еле, тетиядан сварка менен 40-10 алып тұру еле. Жамап қойса болды, все бүтте керегі жоқ бұл қачы. Бұға проект жазыштың керегі жоқ жеке. Зачем проект? Ушқа проект керек пе? Срочно. Срочно автомобиль бүгін алғыла. Мойлердің бүт барын сүйлөшіп тұрып көшірелі. Мектепке доступ болбош керек. Жоқ, қантип тазалайсыз дейм. Қарасаңыз, қарасаң, қантип оқушыларды қабылдайсыз. Қарасаңыз, тала ғой бұл жер. Тала мында емес, жеке, қараң. Бұтатынаға қылып, бір су тартып, гүлдер дегіп, қоздап қойбойсыз ба? Қантип ертеңен қайсы бетіңіз менен? Қантип қайсы бетіңіз менен қабыл аласыз эми? Қайсы бетіңіз менен балдарды қабыл аласыз? Так, сондай қалмайсыз. Бүгін неме қылып Сондай қалмайсыз. Бүгін тазалап күттім барлығын. Бұл жерге жардам бергілетші, зеленхоздың балдарын салып, кішіне гүлдерді егіп, су тартып бергілетші. Мақұл бұл? Так, бұл жерде қарап, шипылары уже сынып да жарабай қалып тұр. Бүгін апке жауап бер, ақшасын мен берем. Мақұл бұл? Көп болса бір екі қата, қанша екі қық шығау емесі? Бұл шипыр қанша 1.20 ау? 3.60 екен. 3.60 келіп бүгін жауап берді, түсіндің бі? Бүгін жауап берді, емек кем ақыл, ақшасын мен берем, мақұл бұл? Сөйлеңізші, жеке, сөйлеңізші, пожалуйста.
Siz сүйлөсөңүз башка жерде сүйлөшөбүз сиз менен. Так? Кошумча доп корпус деген кирген да тизимгечи. Ал жер зеленый зона болуп калат, тамам существующий да. Ошол сүйлөшүп туруп бенефин мененчи. Капремонтко деп өзгөрткөн болсок, ремонтуна бөлүп баштасак. Ошондой болайлы анда, ошо самый оптимальный. Жеке жарым бөлүп. Зеленый зона болуп биздин зеленый зона жасап атабыз го. Ичиде болбой. Ооба. Сибаш бир маалымат берип коет. Бул мектеп Терешкова мектеп, ВЛКСМ Разак мектебинчө бир типте салынган. Жер титирөө болгондо, Терешковну жапканда, ВЛКСМ жапканда мына мектеп мына жарымда жабылган. 10 жыл болду, бияга колдонушпайт. А да? İşleriyor, bu mektep bunlar işleriyor, jabısa da bu şu. Bunu өзгөртүш керек. Бул жер зеленый зона алып, нар жакта жасап атабыз зеленый зонаны. Я. Азыр мына ак буранын бою тетемеде бийик курулуштан баштап до конца зеленый жашыл зона болот. Бир мектеп калтырыш мектеп керек. Кайка барып калдыр. Бул жерде азыр зеленый зона кыласың, каралбай калат, жок болот, бир уру келет, урдайт, ЖКП чыгылат, ушул жерде мектеп да жок, эчтеме жок калат. Зачем? Лучше буду заново построить. Анда эме Замирбек баш эметишибиз керек анда. ПТПны өзгөрткөндө ошол жерде отстаивать этишибиз керек. Зеленый зона достаточно ар жагынан болуп атат. Туурабы? Бул ПТПга кирбейчи. Я. Көчөдөн бир жагы, ар жагы централь часть, бир жагы ПТПга кирбейт. Кен план боюнча Актуализацияны каралып жатат. Анда сонун экен да. Анда боюнча ошо маселе жок. процесс жүрүп атат бул боюнча. Все болду анда. Я. Постройдо Все. Ишти параллельно алып кетиш керек. Маселе жок. Анда эмеге жазбайлык бет эмеге. Алтынга. Жок, тизимге кирген сөз жок. Азыр булай бир өзүнө берген болсо баштай беребиз. Азыр керектөр азыр катты берген, построй менен иштешип кетпейт. Ошо процесс. Нөлдөн башташыбыз керек да. Жаңадан башташ. Жаңадан баштап. Ал жагына башка. Ана как раз тетиги үйлөрдө караш керек. Мына автомойка, үйлөр, тетиги бүт баарын караш керек. Ушу подчистую тетиги юстицияны зданиясы, наркы үйлөрдү полностью территорияны топ-таза тазалап бериш керек да. Образцовый мектеп болуп калыш керек бул жерчи. Хорошо? Так. Урматтуу жетекчилер, бүгүнкү жыйыныбыз ушу менен аяктады. Коюлган тапшырмаларды аткаралы. Макулбу? Сонун сизге тапшырма болду. Бастан сизге тапшырма болду. Давайте анда ишибизге келип, бүгүнкү рейд ушу менен аяктады. Так, сизге тапшырма түшүндүңүз, а? Теги жителдерди алып чыгып, баарын таптаза кылып, могу эмелерди оңдоп түшүндүңүз. Мен эртең кеч келип текшерем. Эмне жумуш болуп атат, түшүндүңүзбү? Камбекке жазып койгузум, ага эстеп бер. Эртең кечинде, бүгүн кечинде да келип кетем. Күндө келем, пока работу не закончим. Түшүндүңүзбү? Эжекени дагы муну жасантып койбой, рабочий кийин алып келип, эжекелердин баарын чакырып коллективмен иштегиле. Башка мектептерге бардыгы мектепке барсаң, эжекелер рабочий кийимдерин кийип алып, актап аткан, сырдап аткан, сиз болсо жасанып жүрөсүз эжеке. Карасаңыз. Карасаңыз, кара, даже мына решетканы краскалап койбопсуз. Даже бир гүл тигип койбопсуз. Жумуштар бересиңер. Все, бересиңер. Все, давайте.